Олон улсын Монгол эрдэмтдийн 13 дугаар хурал болж байна. Тэгээд таны хувьд хэд удаага оролцож байна? За 맞아. 도토지 요새도. яг эдгээр тавьсан удааг туудчихвол ич. 맞아. 고르고 두르고. 팀에로 고르고 удаа ч юм уу дөрвөн удаа би гурван баг гурван гар ч юм уу дөрвөн гар удаа. Байна. Ер нь таны хувьд ер нь яагаад Монгол одоо судлалаар дагнах болсон юм те? Яагаад сонгох? Энэ 뭐라. 오늘도 야리고 보듯이 이모. 오가사 인바나 비 에젠토 구린 투 손이 호지 와서. 대리가 소다이겠지 보듯이. 약 미니 익소로 됐은 위에 보 명가에 쓴도 이래도 다나리 오르스도 if 우르지를 갈승 해. 우르지도 가라. 야나가 신윈 투. 포르투갈 존이 윈 투 힘. 발음부터 비치가. 뭘 니토르스 테 위에서 아르키브 네르테 볼스 팀무에 봐. 대리가 미니 어디락지 막시 프로페서 나다 해도 아우키치 오토 버그 에젠토 그린 토비시 오리지멘 토 소다치고 버 자도 지구선 물 시브신 소다르가 히지 못노 해지 무슨 어찌라스 바트고 되게 오가서 두지 못못 흠 어찌라스 신 마테리얼 아시고라도 오리지멘 토 소다라 이겠지 보도도 오토 명가선도 호리오도니 몽을 소다고 못슨 말이야. Ер нь орчин үед гэдэг юм уу сүүлийн үед Японд одоо Монгол судлал хэр хөгжиж байна гэж таа. 난 저도 인 바이나. 소다지 국군데 마가 벌써 바이. 얘는 뭐 하람사태 해르. 그러니까 그 몽골인 투기 몽골 소다를 아서다 비시. 이게 후문행고 한 비시 겠지 비시대. 후문행고 한 후무스 돈이 호프이 못소를 바이까. 얘는 뭐 도마 소다를 바이. 후문행고 한이 입소르고도 소로 쓴지 뭔가 진짜 잣도 이게 무슨 어디 무슨 말이야. 이 아직 어디 잣도 이겠지. 이 뭐 지나서 얘는 밑에 봤으면 보러 한다겠지 못 잡아. 근데 야만 찍선 수훈 찍어서 오도 신외 믿는 자르마지야 지고 팀 소다 가르지 에프레셀 바이까. 팀 훈도 밑에 봤 나자지 바이나. ер нь дэлхийд дахин гэж ойлгож болох уу? Тийм тэгж болно шүү. Тэгээ яг нь Японд бас яг тийм нэгэн адрал байна гэсэн утгатай. Таны сэдв бол 1920-ад оны Монгол гэж тий. Яг нь Монгол зөвлөлт дуулсан хажирч. Ийм учраас би Улаанбаатар хөөжир байгаад бас Урсын Москвад хөөжир байсан. Тэгээд архивын баримт бичиг үзээд хураагаад удаа хийж байна. Энэ хоёр улсын харилцаа одоо тэ юун дээр тогтож исэн гэж тухайн үед таны судалгаа дээр. Энэ бас юу штэ ноцтаасуудаар байна. 명가에서도 호린 내고 몽골 아딘 호비스가 몽골 아딘 다스니까 독스니 따라 즈브르토 오로스 몽골 군즈기 오로토 보스는 시대. 말하고 몽골이 무흐 오로스토니 해대고 오로스 기지 해르히었다. 그때 얘는 오로스는 get대고 오 즈브르토 오로스인 모두르기 의구 도구의 몽골 저도 다가슨 게 쓴 거. 오구도 비시. 즈브르토 토스자가 내고 따라 토스갔죠. 근데 무슨 누구 따라 몽골 쪽인 도로의 혈액의 이름이 도샤기. 그때 몽골이 야한들이 오르스르치 뭐 세리그 잠이다 냐차지. 혈액 세프의 모두고치 누구 도사무지고 하바드 오르스들이 들어오스 무조건 막아게 네 템슨 팀을 이제 혈액이 팀에로 하지사대 바이슨 바나게 집도 오르고 야는 나자 명가에서도 호리오도 뭐 약 몽골인 오스토치도 뭐 즈브르토 오스인 보도로 내도 냐차슨 게 비트 보도지 바이나. Одоо тэр 20-д оноос өнөөдөртөө харьцуулбал залуучуудын хандлага бас нэлээд өөрчлөгдөж байна л да. Орсыг үзэгч гэдэг юм уу те. Тэрийг та юм анзаарч юу гэж байна? залуучуудын хандлага тийм байна. Яг юм 오덕인 자르죠. 몽골인 자르죠. 임바나 호칭 의원인 소셜리즘이 의원인 또 투힌도 하유스 메트프크에 볼지지. 이 뭐죠? 잘못한 이 손이 문제거든. 소셜리즘이 위에 조효부터 쓴 조효모 투히그 쇼도 이쪽에 쓴 팀 발달이 우즈르지 그래서 말이야. 밑 이후가 하지 마. 엔 고차도 바로 고차도 지 몽골인 소들아지 밑도 봤어 야폰 소들아지도 와도 오로스 야한들이 오로스
Монгол содраад шинэ түүхийг содраад ирсэн хүмүүс нэрээд үнэн байдарыг ирээд хийлж ирсэн мөрөдөрөө тэр тоохгүй болсон гэдэг их сонин үзэгдэж байна гэж бид бодож байна. Тэгэхээр залуучууд түүхээ судлах хэрэгтэй байна. Яг үнэн шүү. Яг үнэн. Түүхийг үзэхгүй учраас ийм хэрэг гарнаа. Япон залуус ер нь одоо Монгол залуустай харьцуулахад түүхээ хэр судалдаг вэ? Гэхдээ энэ юм байна. Японы хоббит бас би ингэж юм байна. Том хэрэг яа боловгүй. Яг л Япончууд гэсэн тийм нэг сони ходоггүй. Яг цаа хэрэг шүү дээ. Би хүмүүнлэг ухаанд ерөнхийдөө сони ходоггүй учраас тэрний нэг хэсэг нь түүх шүү дээ. Мөн сони хөхий болж хоод. Юуны то ерөөс мэддэггүй мөрөдөрөө нэмийг үндэсээр хэвгүй санаатай гэнэ. Өөрийн тухай мэддэггүй мөрөдөрөө Япон төвчтэй Япон аавгаа их гэдэг нэмийг бодох болчих юм байна. Энэ бүр бороо хандраг байна. Зөв ойлгоод Япон сан гэж бодож байгаа бүр энэ бүр гайг. Гэхдээ ерөөс юу ч мэддэггүй мөрөдөрөө нэмийг магдах гэдэг юм байж болохгүй юм аа. Та судалгааны их сурвалжаа хаанаас авч ин та түрүү хэллээ шүү дээ монголчууд нөгөө юм зохиомл түүхэн давтаад байна гэх тээ. Тэгэхээр таны судалгааны их сурвалж юу хаанаас вэ? Орос Монгол. Ари биш бүгдийг шүү. Монголд ерөнхийдөө биш би баг жил нэг удаа Монголд энэ ч ирээд архивд суугаа. Тийм материал цугруудаг Монгол материал. Бас өөртөө шүү дээ Орост байсан ийм ч Монгол цугруулсан материал байгаа. Огын би миний санаа бол Орост ч гэсэн жил нэг удаа очмоор байна. Гэхдээ одоо даанч тусгай байгаад өгсөн учраас үчи чаддаг юм аа. Тэрнээс гадна Японд материал байгаа. Тухайн үед Япон манжууроо Монголд их сони хожиж байсан учраас гадаад яам бас цэргийн архивын материал гэж байдаг. Бас нэг шүү дээ. Тухайн үеийн Японы төмөр замын компани гэж манжуурын төмөр замын гэж өмнө нь манжуурын төмөр замын хоббитат компани гэдэг тийм компани байсан. Өмнө манжуурын урны төмөр замыг эрхлэх Японы компани. Гэхдээ үнэндээ манжуур Японы бодрогод их тусалсан. Тийм баг хагас адван компани гэж хийж байна. Тэрний ирдэг зөндөө байдаг. тэрийг харж 볼 Японы тараас Монголын тухайн 포르투갈도 хүн гэдэг. Ямар маягаар сони хожи баасныг бид харж болно. Миний ирдэг юм шүү дээ. Маргааш тавх ирдэг яг тийм агуулгатай байна. За баярлалаа танд амжилт. За баярлалаа.